ассалому алайкум ҳамватанони азизи гиромӣ, тамошобинони азиз, шогирдони муҳтарам, мардуме ки барномаи Чашмаи умедро тамошо мекунед. Умедворам ки барномаи Чашмаи умед барои шумо дар зиндагии шумо як умеди нек оварда истодааст. ҳама вақт аз хотир набароред ки дар таги барнома лайк монед ба ёру рафиқотон, одамое ки муҳтоҷи ҳамин барнома ҳастанд, ба ҳама одамое ки ҳамин барнома зарур аст роҳӣ кунед. Агар ақаллан ҳар як барномае ки гӯш мекунед, агар ки 5 та одам ба ё 10 та одам ба шумо роҳӣ кунед, мо якҷоя миллатамоям ватанамоям дига кардан метонем. Чӣ ба ки як гул, ду гул, се гул қати баҳор кардан намешавад. Барои ҳама мо бояд ки барое ки як дигаргунӣ, як пешбинӣ, як пешравӣ шавад, ҳама мо якҷоя бояд ки барои миллату ватан хизмат кунем. Ҳамватанони азизу гуром, якчанд саволоту мо ҷавоб медиҳам дар ин барнома. Ҳам баъд дута сета чизи асосие ки ҳаёти шумо ба дигаргунӣ мебиёрад, шумо муваффақ мекунад, гуфта мегузарам. Якум платформаи ман дар дарси гузашта дар бораи сармоягузорӣ гап зада будам. Бисёро навистанд ки маълим, ҳамон платформаи шумо кай ба тайёр мешавад, ки мо мехоҳем ки ҳамкорӣ кунем. И бародари азизам, просто ҷамъ карда истед, тоқат карда истед, пул пасандоз карда истед. Шумо метавонед ки в рамках ана он платформаи ман бисёраҳотон пулдор шавед. Просто ҷамъ карда дошта истед. дар муддати ҳамин сол ман ин чиза ташкил мекунам. Худохоҳ то охири ҳамин сола мумкин як 6 моҳи аввал ба мумкин вай ба баъд аз 6 моҳи нимсолаи дуюм ба ҳамин чи албатта тайёр меша. Вақте ки тайёр шуд мебинед. ин барое ки шумо бехатар бошад. Ҳама чиз зарури ин бехатарии сармоя бояд ки одам сармояш нест нашад. Чӣ ба ки ҳар боре ки сармоятон нест шавад, бо ақӣ меред ку. Барои ҳама ман маҷбур шудам ки ина кунам ки барои шогирдом ки дар ҳамин рамкаи бизнесои худам бисёри шогирдои худам кор кунам, ҳам даромад гиранд. Барои ҳамин қадар пасандоз карда ҷамъ карда истед. Агар ки бинед ки ягон та бизнесое ки ман дарс дода истодиам, ҳамон ба фаҳмишатон бошаду ҳамон ба ҳавас дошта бошед, ҳавая рафта кунед. Не вай дидед ки шумо мутахассис ҳастед дигар кор ба ё ки коратон хуб асту, кори худатон ба камтар мисол пул кор кардед, вай пул пасандоз истодасту, ҳамон пула барои зиёд кардан дигар бизнеса намедонед чӣ кор кардан, баъд қатъи платформаи мо ба ҳамкор шуда сармоягузорӣ карда ёд гиред. чӣ хел инвестор будана. ҳаёти ҳар касба худованд ҳар хел роҳ қатъи додаги. ҳама бизнесменшунаш дар кор нест. шарт нест ки ҳама бизнесмен бошад. не ки ҳама профессионал буданаш зарур аст ҳамон соҳаи худаш ба. соҳаи худатон ба профессионали бақува шавед, мутахассиси бақува шавед. ҳамон ҷо ба пул ҷамъ карда, кор карда, аста-аста пассивне да ход сохтан дар кор. Барои ҳамин қадар беҳад ин чиз зарур аст ки шумо мишлени фикронаи сармоягузор, фикронаи инвестора пайдо кунед. ё бе дарси мана, тренинги мана я инвестора гузаред. Ман дирӯз дар ҳамин тренинг гузарондам дар ҳамин Ташкент я инвестор. ҳамин қадар халқи бисёр буд ки беҳад одамои ба илми, беҳад одамои ба фаҳми, беҳад одамое ки пула мефаҳмидагию кора мефаҳмидагӣ буданд. бовар кунед дана. ҳавасам мебиёд вақте ки ҳамин баъзе вақт аудиторияме мебирам, мебинам ки халқ чӣ хел ҳаст, халқи тавоно, халқи бовар кунед, ҳавасам мебиёд. бисёр бизнесменои хуб буданд дирӯз дар дарсам я инвестор. дуюм чизе ки савол ҳаст бисёр унҷба, пулама дар банк монам ё не. бале, агар ки шумо ҳозираш ба айни ҳол бизнес надоред, айни ҳол намедонед ки ҳамин пула чӣ хел управлят кунед, пула ҷамъ кардан гиред, дар банк ҷамъ кунед беҳтар, дар хона ҷамъ накунед. чӣ ба ки дар хона ҷамъ кардед, ҳамон пулатон тезтатар нест мешавад. чӣ ба ки хонангиҳо ё рафиқ ҳамаш ё кас қарз мепурсад, як кас чӣ тез бароварда метиҳед. банк бас чот кушед, аста-аста ҷамъ кардан гиред, вай беҳтар аст. чӣ ба ки вай беҳтар аст, вай ҳеҷ ким намедонад. Агар ки мисол дилатон пур набошад ки банк хафнок аст ё исон банковский ячейка кушед, равед он банк ба ячейка кушед, ранги камера хринед, калидаш дасти шумо бас бурда мемонед, ҳар вақте ки дар кортон шуд ҷамъ кардан мегирад, ҳавай ба ҷамъ шудан мегирад. не асбаски мо мусулмон ки ҳастем, худо ба шукр ки мо мусулмон ҳастем, алҳамдулиллоҳ, мо ба процент гирифтан мумкин нест. шумо метавонед ки ҳамон процента нагиред. агар ки депозит бамонед, ага се варианташ аст. депозит бамонед, ага процент метавонед шумо метавонед ки проценташа нагиред. як дуюм отказ кунед, заявление банависида. ду ё ки ҳамон процента гиреду одамои муҳтоҷманд батиед, муҳтоҷ одамо бисёр ку шумо ба насабоб меша нагуноҳ. сеюме ки метавонед ки банковский ячейка ба пулатона ҷамъ кардан гиред. майлаш ҷамъ карда, баъд аста-аста сармоягузорӣ кунед. як тотон нависед ки устоз дарси сеюма дар бораи мишлени патер гуфта бидед, чӣ кор кунем. мишлени патер ҳамин хел аст ки ҳар воте шумо агар ки як бор ҳамин майнаи саратон ҳамон ба банд шудамон, ҳамон патерез шуда бурафтан мегирад. пришла беда, открывай ворота гуфтаги гап доран русо. ҳамин як мушкиле бафтидага, худе ки як кора наомад шуд кунадага, ба ҳамин доимо ҳамон хел шуда рафтан мегирад. аз сабаби ки доимо ҳавай такрор шуда рафтан мегирад, мишлени патер гуфта фикронаи патер, то есть бой додан.
این همین است که بعضی وقت میشد که همین آدم یک کارش آمادشه نکند اگر دائما همین پتری شده تکرار شده رفتن میگیرد. یک بار پتری میکند، دو بار پتری میکند، سه بار پتری میکند، همین خیلی پتری شده رفتن میگیرد. برای همون چیکار کردنتون در کار؟ یگانه راهی که شما همین مایه سرتون پریکلوچات کردن در کار، رنگی که همین سکوروست ماشین است و رنگی که پولت تلویزیون در دست شما هایی که شما دیگر کانال پریکلوچات میکنید، مایه سر همون خیلی کار فرمیدن در کار. برای همون وقتی که دیدید که شما همین یک چی بوی دادید با دوباره یک چیز دیگه یا سه چیز، هر یک چیزی که بوی میتید сразу благодарность قبول کنید. مشلنی پتر лечение его это благодарность. این چی گفته گپ؟ هر یک چیزی که بوی میتید همون با شکر کردن سر کنید. 1000 بار شکر که تمام گندگی هوا خطی شد، 1000 بار شکر که مشکل هوا خطی گذشت، 1000 بار شکر که من کمتر پول بوی دادم، سلامتی نه، فرزند نه، پدر و مادر نه، کمک پول بوی دادم یا که کمک چی. همین اگر که شما همین چیز قبول کنید و هوا این خیلی سخت غمگین نشید و عذاب نکشید، هوای اوجه остановка میشد، بس میشد هوا. نه اگر شما زیق شدید و دیگرها گناهکار حساب کردید و با غمگین شدید و همون پتر زیاد شده رفتن میگیرد. بعد همین قدم به قدم بوی دادن میگیرد، قدم به قدم بوی دادن با همون کارهای به دست میزنید که با پرابلم شدن میگیرد. برای همون همین лечение табобати мышления патер, табобати фикрона همین патер این благодарность. То есть این شکرانه سر میکنید، 1000 بار شکر. هوا چی گم отпускайте خودتون، هوای روزگی خودتون قطعی همون چیز شدگی خودتون جواب دادن یاد گیرید. روزگی خودتون قطعی отпускайте, свободно будьте. همین کار یاد گیرید. همین چیزا تیز مایه سرتون جابجا شده уже تربیت میگیرد. یک تاتون هسته که ایپاتیک گرم یا نه. خاطرتون باشه یک درس من گفته که بودم ایپاتیک همون وقت شما گرفتن میتوانید که همون پولی که هر ماه بانک بمیتید همون پول برابر همون پولی که ارنده خانه میتید، همون ماهانه میتید که خانه با هر ماه مثلا خانه پولی هر ماه ارنده میتید که همون پولی که ماهانه هر ماه میتید اگر که همین پول همین ایپاتیک میدادگیتون با اقلا برابر باشه که 90% برابر باشد بعد ایپاتیک گرین میشد. نه که دیگر خیلی دیگر با ایپاتیک نگیرید. چه باشه لوبای نموده قرضی که شما میگیرید، قرض این شما یک قدم عقب میبرد. قرض یگان وقت شما پیش نمیبرد. خاطرتون نبرد. پول ارندوات گرفتن ممکن، اجاره گرفتن پول ممکن، نه که قرض گرفتن ممکن نه. اجاره گرفتن پول این تماما دیگه چی؟ این چیزو من درسم با نشون میدم. این تماما دیگه направление. نه که پول قرض گرفتن فقط شما یک قدم عقب میپرتاد. برای ما احتیاط کرده کار کنید. اگر که خواهید که ایپاتیک گیرید ببینید که اگه نرخ همو هر ماه بانک میدادگیتون درست میبیاید، همین وقتی پول اجاره خانهتون که امروز زندگی دارید همون وقت بگیرید میشود.